Voin November ni som pali kumsa ni som hi panga zir top ni hian mamita kan me kani puthang te MNF official candidate dam pabial by election ding lo thlenga ei thlagan la lok nge a video in kanan cover lok ani ein tunen result hi an share me ka enge ni don result hi ange don ti kala he big lava arin dan po thiam har ani po polling booth lam pan turin ein bot se me kani aku isaka ai zol tukina min sen tukina enge result ni turai ngai deu MNF candidate iso atsak karing Pathian Zara bel puida suk khlek ngai tu ni mo ani ni atuna hian vote an share tana ale nang enge ipu dan le Sani somni pathum election thirle thian tun by election a hian puthang te hian le na sang takira chan garing ale garing de lemlo ale tel tu mele puzira is engineer is lelzir lianania sir enge imu dan tuna hian result an share me kania tu vote an share me kania Pathian Zara le me puite Zara kan tling nge en chule be se na sang tak ne ye ale puthang te po polling booth pan turin ai en bot se me kani Mamit Center Block MNF Block President Pulal Khengliana ani hian mudan arin dan vel men soi success kan chak nge kan ring MNF party na Pathian le mi pui Zara puthang te atlin ring mo puthang te atlin nge kan ring ani engzat boring nge chakai ring vot zathum zali chawvel de chona tling mai lo mai kan ale alo mo tuna hian vote share na lama kan kalme ka kian motor lai sir ding khat vek kani chon tuna hian result kan set thi chin third round na MNF official candidate Dr. Arnal Thanglianan adat tu wanal sai lo ha vote zaruk somruk panga in ale pela mar hoi me ka tuna hian MNF official candidate puthang te Dr. Arnal Thanglianan vote zaruk somruk panga in mar hoi me ka adat tu hi wanal sai lo ZPM candidate ani son tunen third round an share zo khania third round thing result kan mu thei ani atuna hian fourth round le fifth round ala oma round li na round nga na ala ba ka tuna hian poni se vote mu hin thlau tong renga le pel chu har to mai the mara se nge athil thleng thei lo chom lawa tu te pot ling se ini son du sakna kan hlan lok ni se son tunai na mun lam panin kan kalme kani hian motor ein klar thui tong renga ke ni kan din na chan po hara kan ding hlang renga ke in thui ta kan kal to ni hian tuna chuan puthang te tan chuan puthang te tan tu te tan chuan da ben thei toy poti la kan soi sual long chu ati chu ni atuna hian DC office ani ya helai hi Mamit DC ta hian vote an chira duty tenant helai hian result ngak tu te thanem takan lo omani Malay kan ula khiat ang hian laya vote share ngak tu te anlo thu furmaya chu enge solai son lo pon ti te mai changin ti chon anlo ziak kha ale MNF lam ania
puisak mal som tuang hawin ta hian vote chiar han lo ma kan ni than round an thela soi tong khan vote zaruk somruk panga in puthang ten MNF official candidate Dr. Arlal Thanglianan ma khoi me ka adatu puwalal sailo ZPM hoi tu ni ZPM candidate ani ZPM hoi tu ni te kan ti hoi tu tuan mamit DC office ko ta kan amek ani tichuan ana hian LPS lampa yan hanan ko me kan ituna hian media lampon thanem khop mai na chuan camera lek formaya chuan puzira ko ma he ta hian MNF Vice President Pujama LPS laminan kom le mek bok ani tin hele zonet tin engineer Islal Zirliana Mohammed Bel tu MLA an lo kom le mek bok ani ari pa ngai mo lo hen vote share na chu ani ala pa he la hian election branch office ani ole soi tong khan tuna hem round 3 result kan an sia kan sia tong khan MNF official candidate Dr. Arlal Thanglianan vote zaruk somruk panga mangin alit meka datu puwalal sailo ZPM candidate ania ti chon hey tuna hen kabula Arlal nuna omani hi star campaigner ania ti chon zona claim kan zo don ne ole ka pu hei tuna result kan an riat thei china la pu zo lo ma se round 3 result chu tuna kan soi ta kan khan ai pon ni se I bei se yang theng don ni riat na te nem enge I bu dan te in bo sei dan te tang pu gamin soi sak ta che ele hello mo me bei se yang a theng kan bei se na asam tuk lowa ruling line lo mawangin ama ru kan thok ri me mai puthang te ho hian thei top kan chua mi ten puthang ten lo du boka mal min soma kan be se ru thawan he hi chu to na po hian kan na kal chuang del tu ra kan han nga ya kan la chua le tu ra po hi kan chat na lam tu mi thei tu den kan la nga ya ni tu bang kon voi ne hian kan be se ang chuan ya kan soi chuang ngam lo ania kan thin lung kan be se chat ania mi te suk se kan nin mo thil tha an dua thil ti tak tak an dua mi tu hian jampa bial hian khai chua an dua puthang te in han lian tak an nei ti kan se ruwa chu bang chuan pathian in mal min soma min som chang po ka be se ni ole alo bom lu tu ke Wala tuna hian MNF Vice President Puwanal Zoma komna kana mailok don an helai hian upon vel anan cover call vel ke ni zamzo production chuan kan tong fulo mai MNF Vice President Puwanal Zoma biang na relo te kana nei lokang tuna en round li kanan thleng ta nia lai vote sira hen vote zangale sompo pakhat MNF in main la ruaya chu tai chon iril ruwa thilom te kanan zo du che ta chon in bot seina te thleng pon yang chu helai ya hian tuna hian be seina in nei sang viewem pathian zara yan la be se chojela be se na sang tang nen round ngan hi kan thira avot tla to kan chia to hanen chuan chak thein mura kan ding ton lom yo tin ngai to dan chu kan nei ti chuan ani le hi vote share to rang li thlenga hian tuna hian kan vote zak zanga sompo pakhat ania tuna khonga chiar lo aloma heta hian enge ni nangmana ilo don son dan la hian in le thal theina te chu la om thei tho tura kan nga ya ke chon ai poni se sulai chon hlau thon nei neyam in le thal thei chon ngai ma ya ma se hlau thon na chu kan nei lem lowa pathian zara kan tawang chho khom mai kan sia to khan acha chho yo mai he be se in lo mom khom mai kan in le thal to lo tu ra chon ka ngai ge oleng poni se chulai chuan clear tu mi puite ta na helai chak zo
in lo ni ani pon chak lo zok in lo ni pon khalai khan lenga ni thu cha han nei lok du in leyam กันจักแค่มอจักแล้วมาล้อมที่สวยตัวต่ำครบมาอ่ะมีปุ๋ยเจลำปั๊มเบียลมีปุ๋ยเจกินมีแต่กันกินมันปาร์ตี้มันปาร์ตี้กันกัมเปญนะแต่ทออาเซียเลยอันทอริมเดียก็เสียทินกันจักแค่มอจักแล้วมาอันจงอาหารล้อมโถใส่กระดูกถึงชื่อมันนี่อันล้อมก็ติดตักเซ็ต ole alo ma hun thatak nin pe a ole tuna hian doctor al thanglia tling nga puan la ni chia lo ma se a tling to a chu tuna hian lom na anin chi bai ani e chi bai te ni sema an hlim khop mai hei le MNF candidate Dr. Lal Thanglia apum puya vote zanga somruk patina chaka chu puan fel ani to a hei Sampat zanga somthon pasari anan puang mek ani enemy sang lo chut char mai helai sang sakla soninga danar sai ladang zpm sang zathum somhat takwa sang zathum somhat takwa yo sabin khana MPC somna nuta ole tuna hian a chak zo kan an heta a Dr. Lal Thanglia MNF official candidate chu tlinga puan han ni ta a MNF senior MNF vice president Uvalal Zomani Chin Khan result an puan chen ma khan kan an koma tuna hian kan kom non le don ni kapu hian pu zom hian soi du anei ka ringa alom viang po ka ring cha zo na bi kom lo ne soi sak ta tap sela thanga เนี่ยเราให้เรามันครบมาดำปะเบียลมีปุ๋ยที่จงเราทูมันปาร์ตี้ชวนกันเสียดินเฮเราดินนักการสันเทนตัวระกันปาร์ตี้ว่าการเศร้ากันเฮาตู้เตะและอยู่นิดลำเช่งกันถกตู้เตะอันจันมาวางเสาในนักสังกัดในเด็กกันเทียนจะว่าจงกันหล่อมาบล็อกไว้ตู้เตะทัวตาลำเตะและตามอยู่นิดช่างกันเฮาตู้เตะ睇到嘛，他来从生啊，还跟十天啊丢了，马拉松啊问呀，浪头跟水得个真呢，十路路推人了嘛，看得播下跟再莫因跟啥มันนี่ที่ข้ากันใช้หลังดูว่าลองแผลนี่ลองตักเสร็จนี่อ๋อ wa hian ko lo te nge tuna result i mudana ne result tuna chuata akhan alo mo ti nge lungoi thak ki tiam lungoi thak rualin chuan chung is block lam hi ka be sen phalo do ne eng zongin vote wa hian chaklama kan nei lo tlan me chuti mo ani chumale male poni sen ya ne na in changa tinlung takin kalom pui cheu o lo me ale ole tuna Utilian Siama MNF campaign committee and secretary ania tuna han antang maya vote share thlengin hian amuna kalchilin mamit thleng hian DC office kota result puan ngakin hian thil ziana nen lekha pu tenen pen nen tenen choprup mai ni tuna en hlotin na an bei se angai na nan changta ania kan lom pu ye mani ti khama sain kan an soi ani zon Utilian Siama relo te komna kan nei lockdown ani pole usiam tege tuna in result hi irin lok angani em hia ni ai be se ya pha vak lo nge chu hei ai chak hei ai sang hian kan chakang ilo ti nge ilo rin lockdown nen ai milem ti lai thleng khamin soi sak che kan be se ai ma thain hei tura hian result kan han nei ta campaign borak tam tira khachuan in hei ai sang tur hi kan be se ya amero chu party sang ina a thei to pan han chuat lan ta ka khan tle min kan ta hiam deu ni kan nga ya amero chu kan tun result hi pathian le mi puizara hetiang result hi kan han nei the ni ya kan lom tak me wani ai tun ole alo mo me chuan nia kan ituna MNF candidate
pu thang te a than tin an ni ta heta hian yani in thana chon chaklo kan omang chunga chonin engani chaklo te po tan po thu cha engani khalai vel te kha minan nei saklok ta che mi in thana hi chuan a chak mani a chak lo mani a chak lo te point anin candidate na bia la hian thei top choin biar mi puite ta nan thokan du saka nakin jela tan po an ni poina anin zirna tan tun hun hi mangsela tha ka ti khop mai ole kan lom lu to ke